Kari borok kawai ni kesengi kelar ke yaka National Unity Day kepala longru kalang kut si ka jong u Sardar Vallabhbhai Patel. Menteri Nubadu kari Narendra Modi ulah ajing ro yaka Raikat Fort kum kajing sakkan mau ya Chhatrapati Shivaji Maharaj berustat pabun buj bat kajing long nong ilam jong u. Yaka khusnam Kendriya Grimantri Dakshata Padak adab Aisyah ki sau sepak lai perengut ki pulit naga jela bat Union Territory bapher. Sementara ang Police Force bat ki tenat pulit ke Sorka Pedeng naga benta usnem arhajar apusau. Ka Ayodhya kayo ya ka Guinness World Record hadin kajing penme ya ar pusan lak teli ki dia bat chichar shispa ar waiteli ki Veda Charya ki balai simentalang haka arti. Katrat rel kari kalapan terekam daki rel pekerpang hakeleng kiri nak benta kabit kabiang jengki nonglek nongwan dak rel kumcu pan pensuk yaki hakani ka ayom lek kemen.